Kavindani usakuani wa kyama kya ukwikwatiwa kutwaiiw'a mweini wa kana amemba ma kyama kilioni mbunge kya Kaiti nimamwendekethya Harrison Luke Kyamisi kuukitia mwanya wa Mwenekivila wa kyama kilioni mbunge ni kya Kaiti ainena na isese sya mavoiti na wa Kwendekethw'A. Harrison Kyamisi ni wenda ndu ondhela ni amemba ma kyama manengwe mwanya wa kuukitia myanya ila mekwenda kwa nzia ya uthei na aki wateko bathula andu kimivae na kiukwati kale. Harrison Kyamisi, engineer wa waki kana civil engineer, ni umwe kwitha ndokitia mwana wa Mwenekivila wa kyama kya UDA kilioni mbunge kya Kaiti ndini wanyivani wa kyama no lova ni kwithiwa kwambisya matuku 12 ma mwei wa kana. Asanteni sana kwa kunichagua, nimekubali wito wenu na hii kiti nimepewa ni kiti ya wenyeji ya wanauda wameamua wenyewe. Harrison endekethwa ni ene nthi na amemba ma kyama kya UDA ukia ndini wa kyathi kila kyatoisyo musyi kwake. Engineer wa myako no wetakana ena mwikio na kyama kya UDA kila nicho kikweta serikali na kwenda unyivani withiwe no thei vamwe na utongoi wa kyama kunenga mwene nthi wonthe wina meama kuukitia kivila ndini wa usakuani mwana wa kusindania kivila kilo kuona no tona poya uongozi ula ukite wa uchaguani wa ibila sya kyama sya Kaiti sya UDA kila mundu abningwe mwana wa kwithwa atona kukitia kivila kyake kuikwethe na mundu tona kwimba mistreated akakoswa na hii nondo ni mundu muka kimwana kinini mwetu munini kila mundu wonthe etho na mwana wake we fair ate udhulumiwa ni mundu wote. Kavindani kaundongo ye kienda enenthi alama talikite nthini wa kyama kya UDA meyandikithie kuwa kiweta kana vena uneko munini kulika kyamani kila nicho kikweta serikali kingi tukwenda ni kana andu uda ma Kaiti tuimapoya maende na uregister kwa wingi kyamani cha UDA nundu nicho kyama kila kitutongoesye na nicho kyama kila kiithwako mpaka 2027 na ni lazima mukue ndani musiwachwe nje ya chama muwe kwa hiyo serikali, ambapo uzuri wa kuwa ndani ya serikali ni wakati resources zinakuwa zinagawa ama mambo ambayo yanafanyika mnakuwa mko wengi ndani hiyo serikali. Kwa hivyo tunajaribu tunahimiza wananchi na wenye wanakaiti ambao ni wanauda wajaribu wakuwe wengi. Caleb Chalo, Motongoi TV, Vilingi wa Maovo.